Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalında haberler studiyada men Abdullah Josman çalışam. Bugun böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Bugun Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov milletler ara münasebetleri ve sürgün olgan gражданlar işleri boyunca Devlet Komitet Reisi Zaur Smirnovnin konuştu. Kırım Tatarlar toplu yaşayan yerlerde bala bahçalarının kuruculuğuna federal maksadi programmadan 2 milyarddan ziyade rubli ayrıldı. Sağ şehrin aksakalları Ahmejit ve Bahçesaray şehirlerinde tıklanılgan büyük obyektlerini ziyaret ettiler. Yanvardan 27 günü dünya vahşi hadiseni yani Holokost'unu hatırlay. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Amerika Koşma Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Amerika ve Rusya arasında münasebetlerini normal şekilde geçirmek için bir kuchten tırışacağını vade etti. Amerikalı prezidentinin sözlerine göre memleketler beraber teröristik İGİL gruppirovkanı yok etip olur ediler. Eğer biz Rusya ile dostlaşsak bu acayip, bu Rusya için yaxşı, bu biz için yaxşı deb kaydetti Donald Trump. Rusya Federatsiyasi prezidentinin matbuat katibi Dmitriy Peskov tasdiqladi. Vladimir Putin ve Donald Trump'ın telefon vasıtasıyla konuşmaları Cuma ertesi günü olabilir. Vladimir Putin ve Donald Trump endi noyabr'ın 14'inde Trump prezident saylavlarında galip çıkkan son telefon ile konuşkan ediler. Amerikalı kütlevi malumat vasalarında böyle bir malumat peyda oldu. Ona binaen Amerika Koşma Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın memuriyeti endi Rusya'ya karşı sanksiyalarını lahu etmek için gerekli vesikalarını hazırlagan. Kütlevi malumat vasalarının vekilleri Amerika Koşma Ştatları prezidentinin memuriyetindeki menbalarga esaslanalar. Kırım Cumhuriyeti'nin Devlet Şurası, Nazirlik Şurası'nın başı Oleg Kozyrin'in becirgen vazifesinden azat etiluvini uygunlaştırdı. 2016 sene dekabrının sonunda Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov, vice-premier Nazir Oleg Kozyirin öz isteginin işten ketmege istegeni sebebinden onun vekiletlerini muddetten evvel toxtattı. Oleg Kozyirin bu vazifege 2016 senenin başında tayin etilgen edi. O munda Akyar hakimiyetinden keçken edi. Bugün Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov milletler ara münasebetleri ve sürgün olgan gражданlar işleri boyunca Devlet Komitet Reisi Zaur Smirnovnin konuştu. Tafsiyatlar levhamızda seyretiniz. Kırımlılarının ekseriyeti milletler ara münasebetler seviyesine muzbet hıymet keseler. Çeşit millet vekilleri özlerini Kırım'ın cemiyet yaşayışında tapmak gerekler de bildirdi Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi ile şahsi kuruşuv ketişatında o 2016 sene becerilgen işinin neticelerini emdi. Şimdiki 2017 senege planlarını muzakere etti. Задачи, связанные с обустройством лиц, депортированных по национальному признаку, которые, согласно указа президента, были реабилитированы. Программа федеральная целевая в части подведения инфраструктуры к объектам, к местам компактного проживания людей. То есть с тем, чтобы в этом году мы вышли на плановые, на целевые показатели, все показатели в данном случае достигли. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov'nun sözlerine göre umumen 2016 senege koyulgan vazifeler 100%'ga becerildi. Bugün Cumhuriyette Rusya Federatsiyasi prezidentinin reabilitatsiya hakkında emri faal surette umurga geçirildi. Bunun bağlı olarak yapılgan işler az değil. В прошлом году мы 90-квартирный дом на Фонтане распределили в микрорайоне города Симферополя. 90 семей получили новые квартиры. Естественно, школа имени Алимы Абдинановой. Это большое достижение, очень благодарны люди. 360 человек, Сергеевич, посетили хадж в этом году из числа мусульман. И с нашей стороны, тоже со стороны Совмина, то есть я уверен, что большую благодарность нашему уважаемому муфтию Эмиру Эфенди и Духовному управлению мусульман Крыма, скажите, огромную работу проделывают на установление мира, согласия, спокойствия, то есть за это вот низкий поклон им. Конечно же, в этой части не можем не говорить о строительстве соборной мечети, Сергей Иванович. И поэтому, конечно, здесь нашему президенту большая благодарность от всех крымчан. Без президента не сдвинули бы, сколько лет обещали крымским мусульманам построить мечеть. Пока наш президент Владимир Владимирович не принял решение, к сожалению, этот процесс с мертвой точки не двинулся. Но теперь, слава богу, там работа идут в штатном режиме, связь там поддерживаем. Бальбек Руслан Исмаилович, я знаю, бывает там регулярно. Вы тоже заезжаете, так? Да, все поддерживаем, все контролируем, все идет по плану.
И продолжается строительство полным ходом комплекса возрождения реабилитированных народов на станции Сирень в Бахчисарайском районе. Идет финансирование, это республиканские деньги, наш бюджет. Вот, все идет согласно проекту. Bundan gayrı keçken sene mesken satın alınıvı boyunca emde şahsi huruculuk yekünlenmesine maddi yardım berilüvü boyunca programma muvaffakiyet ile amelge geçirildi. 136 horanta maddi yardım aldı ve köylerde yaşayan reabiliterlengenler sayısından 118 aile çoğu beklenilgen meskeninin sahipleri oldular. Bundan da gayrı Kuruşov ketişatında sabık narazılık aksiyalar iştirakçilerine damarta berilüvü hakkında sual da muzakere edildi. Выдали всем уже документы на право пользования? Из тех 3,5 тысяч, которые получили у нас по распоряжению правительства, находящихся в реестре, практически работа завершена. Сейчас у нас еще есть ваше поручение. Вы поручили совместно с главами администрации нам в этом году закончить весь этот процесс. Тех людей, это порядка 5 тысяч, которые еще остались в реестре. Мы эту работу, ведем. По федеральной целевой программе мы тоже сделали хороший задел на будущий год, точнее на этот уже год, на текущий. Буквально в конце года мы открыли строительно-монтажные работы, финансирование по 10 объектам. Сергеевич, это 7 детских садов в местах компактного проживания, 2 школы и один очень важный объект, это Центр политехнической культуры Крымского индустриально-педагогического университета. 2017 senege planlar arasında mesken satın alınıv programmasını devam etmek. Buna 100 milyon ruble ayrılacağını planlaştırılan. Maddi yardım köstürülüvüne 19 milyon ruble ayrıldı. Federal maksadi programmaga binaen endi bu sene 28 obyekt eksploatatsiyaga kirsetilejek. Bu mesken evler ve kommunal huruculuk obyektleri, şu cümleden yollar. Bundan gayrı Zauр Smirnov Devlet Milletler Ara Komitetine ait olgan teşkilatların işini da kaydetti. Endi yakın vaqtda Yarımadada Vatan Sedası adlı Kırım Tatar radiosu çalışıp başlayacak. Сейчас вместе с организациями, те, кто за это отвечает, определяем вопросы, связанные с подключением к передатчикам и так далее. Поэтому где-то, я думаю, через пару недель Симферополь и Симферопольский район смогут уже получать вещание на частоте FM. Kırım yıl başçısı Sergey Aksyonov kaydetti ki bugünkü kunge Yarımadada yaşayan eposu milletler ve dinler vekilleri arasında barışıkны, tınçlıkны ve stabillikni saklamak pek muhim. Milletler ara münasebetleri en birinci yerde turgan yönelişlerden biri olarak Kırım Cumhuriyeti'nin ayrı dikkatini talep etti. Liviza Tidbilyalova, Millet üçün. ООН Teşkilatının Gen Asambleyasına Kırım'da 1991 seneden 2014 senege ve Ukrayna'da 2014 seneden başlap şimdiki vaqtgacha insan huquqlari riayet etilüvi meselesi boyunca rezolütsiya loyihasi taqdim etilecek. Vesiqani Kırım cemiyetçileri işlep çıkardılar. Rezolütsiya başında Rusya Federatsiyasının İçki İşler Nazirligine yollanacağı planlaştırılan. Bundan son vesiqa OON'ga yollanılacak. Резолюция яратмақ ғайысы кечкен сене декабрь айында пейда алды. О вақыт ООН Тешкилатының Ген Ассамблеясы резолюция қабыл етіп, Қырымдаки вазиетні халықара мониторинг етмеге чағырды. Весеқада бір sıra cinayetçilikler, кутлеви чатышмалар ве наразылықлар мевжуд. Оларның нәтижесінде 1991 сенеден 2014 сенеге инсанлар зарар көрділер. Права человека стали использовать как орудие. Орудие прихода к власти, орудие прикрытия себя, когда правами человека или идеей за защиту прав человека стали развязываться войны и геноцид. Когда то, ради чего закреплялись права человека, это право человека на жизнь. И главная задача государства – обеспечить защиту жизни против и не допускать войну. Почему государство карает убийцу, и мы с этим соглашаемся. И убийца идет в тюрьму, а в некоторых странах и подвергается смертной казни. То у меня возникает вопрос. Почему убийство сотен тысяч людей только уже передергивается и начинается убийство как способ борьбы за? Я этого не понимаю. Весеханын екінші қысымда 2014 сенеден бүгінгі күнгече вақиалары тасвир етіле мында құтлеви. Ульдуровлер емде Луганск ве Донецк халық жымхуриетіндегі 3 жылдан берлі девам еткен женг тасвирлене. ООН Тешкилатының малюматына көре 2016 сененің сентябрь айына Украинада 31,805 инсан зидиетлер құрбанлары олдылар. Он из себя представляет такой длинный список негативных эксцессов, преступлений, столкновений граждан с правоохранительными органами, которые происходили в этот период. В Конвенции ООН о наказании геноцида и предотвращении его, одним из признаков его является создание невыносимых условий для жизни. Когда, что было вот эти попытки, например, лишить Крым воды?
организовать его энергоблокаду. Когда их все вместе собираются, получается вот некая такая комплексная картина, которая свидетельствует о том, что то государство, которое обвиняет Россию и крымские власти в том числе в нарушениях прав человека, не имеет на это никаких моральных прав. Осень бетінде Қырым бірлігі региональ жемиятының ресisi Тумер Неметулаев қайты ки керек олса Қырымдаки ақықы вазиетні шахсен көстермеге азыр. Той Украины, которая была, ее просто сегодня нет. Там сегодня анархия, правый сектор, Азов, эти бандформирования, эти команды, которые уничтожают в первую очередь свое население Донбасса и Луганской области. Если ты обстреливаешь своих граждан, как можно относиться к той власти, которая сегодня сидит в Киеве? Население Крыма – это население славяне, татары, люди, которые всю жизнь мы вместе жили. Перекрыли воду, делают блокаду. Для чего? Вот в это время все жители Крыма, абсолютно невзирая ни на любую национальность, мы все сплотились, выжили. Кто, если не верит, как мы тут живем, пожалуйста, соберите депутатов Верховного Совета, пусть приедут, я сам их провезу, покажу. Сегодня все строится, все работает, люди довольны жизнью. Кайтетмелеке резолюция азырлануында милли медени бірлешмелерінің азылары иштирак етілер. Весеха яқын вақыта Русия Федерациясының ички ишлерінің зірлігіне йоланылajak. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, Милет үшін. Қырымның араба yollar қызметінің сабық мүдірі эмаллықта қабатланы. Оның нәтижесінде Жұмхурiyet бюджетіне 46 миллион рублелік зарар кетірілді. Бұны Қырым бойынша таққат комитетінің матбуат қызметі хабареті. Экс-мүдерге низбеттен қызметтеке эмаллық маддесі бойынша жинай иш ашылды. Оқу қоршалайжы органлар мебасының малуматына көре, о Қырымның араба yollar қызметінде 2014 сене декабрь айындан 2015 сененің октябрь айына қадар мүдерлік еткен еді. Қырым татарлар топлу яшыған ерлерде бала бақчаларын құрыжылығына федераль мақсади программадан 2 миллиардтан зияде рубль айырылды. Бұл 9 мектептен евел бала мөселері ве Қырым Мундислик педагог университеті базасында геншлер медениет полиэтник мерkezіdir. Қырым Жұмхурiyet милетер арамны себетлері ве сүргін олған гражданлар ішлері бойынша Девлет комитеті бұл объектлеріні незареті алтында тұта. Yılının sonuna kadar Ахметшітті 4 бала бақчасының құрыжылығы екіленмесі планаштырыла. Бұл мақсатқа 1 миллиардтан зияде рубле айырылды. Қырым Жұмхурiyet капиталь құрыжылық қызметі сымарышчы ве құрыжы сайла. Қайдетмек керек ки мектептен эвел мөсселер модульдегіл. Капиталь құрыжылық объектлер олажақ. Борчухрак қасабасында кележекте бала бақчасы құрылажақ. Ер қора иле қапатылды құрыжылық малземелер кетірілді. Ве яқын заманда капиталь ішлер башланажақ. На 260 мест. Бала бақчы 260 баланы сығдырajak. Шахси лейха бойынша. Лейха ішлер енді битті. Экспертизада алынды. Лейха ішлерге 8 миллион рубле масраф етілді. Генераль құржылыға есе енді 52 миллион рубле берілді. Луговой атлы қасабасында кележек бала бақчасы бойынша лейха ішлер битті ве музбет жевап алынды. Борчухрак қасабасында олғаны кебі мұнда да құрыжы айны шыркет. Кешкен сененің декабрь айында объектке 60 миллиондан зияде рубле айырылды. Контрактның сайысы есе 280 миллионға яқын. Планируется. Бұйық бала бақча олajak, чүнки мамақ койды яжаған балалар да мұнда қатнайжақлар. Хош келді ве молодежная көйлерде бала бақчаларының құрылывы или кезлевлі құрыжы шirket оғраша. Объектке енді 60 миллион рубле масраф етілді. Контрактларының фияты есе 270 миллиондан зияде. Молодежная адлы койды толусынен топрақ азырланыла. После этого идет соответствующая сдача. Bundan son котлованның теслим етілуі ве оның астының қабыл тілмесі бекленілі. Сон есе электрика бағланajak ве кереклі қоралар қойылajak. Қырым Мундислик педагогика университетінің базасында олajak gençlerinin полиэтник медениеті мерkezінің құрыжылығы или Казань шерінің шirketi оғраша. Шымдеки заман құрыжылық үшін ер қораланды лейханың паспортлары асылы тура. Керекли весиқалар азырланыла. Оформление земляных ордеров. Сон топрақ ордерлер, тереклеріні кесмек үшін билетлер азырланajak. Топрақ ішлеріні біз февралін сонында башалмаға керекміз. Амма более түшінем ки графикны бозажамыз. Кайдетмек керек ки gençler мерkezінің бинасы яры төгерек шекілінде олajak. Значит, 14 этажей.
Bina 14 katlı olacak. Butun kat boyunca modern konstruksiyadan kış bahçesi olacak. Birinci katta memuri turmuş odalar olacak. İkinci katta sport kompleks kurulacak. Kalgan katlarda ise aspirantlar ve studentler yaşayacaklar. Umumen alganda 725 insan için mesken olacak. Azbarda parkovka ve yeşil zona yerleştirilecek. Bala bahçalarının kuruculuğu bu yılın sonuna kadar yekünlenecek. Merkezinin tıklanılması ise 2019 sene beklenili. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Nefakalar arta, gaz ucuzlay. Ukraynalı insan teleefirde Kırım'daki yaşayış hakkında hikaye etti. Kharkiv şehrinin sakini News One telekanalının canlı efirinde telefon etip sual berdi. Ne için alıbarcılar agresor dep atlagan Rusiya Ukraynaga bakkanda sakinleri hakkında güzelce kaygıra. Все часто говорите агрессору. Меня удивляет, почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного больше. У них пенсия выше моей в 4 раза. Медицина бесплатна. Понимаете, газ намного дешевле и все прочее, прочее. Это получается, кто агрессор тогда получается? Мы сами для себя сделали агрессора здесь внутри. А наружный агрессор, оказывается, так заботится о наших гражданах, что даже удивительно. И я пытался поменяться квартирой, жилье. Вроде бы там есть же патриоты, которые бы уехали. Мне стали показывать виском у пальца, вы понимаете? Никто оттуда в Украину не хочет даже заманиться. Saq şehrin ақсақаллары Ақмежит ve Бақчасарай şehirlerinde tıklanılgen buyuk obyektlerini ziyaret ettiler. Bu ziyaret keçişatında Saq şehrinde kelgen Eyet Millet telekanalına da teşrif buyurdu. Böyle ziyaretini Rusya Federatsiya Prezidenti ogında teşkil olunğan Milletler Ara Münasebetleri boyunca Şura azası Eskender Bilalov teşkil etti. Saq şehrinin ve yakın yerleşken 10 koyunun aksakalları için geçirilgen ekskursiyasının başında olar Cuma Cami kurulaytkan yerini ziyaret ettiler. Saq regionda namlı insanların, imamlar, iş adamları, özümüzün böyle hürmetli kartların көрсетмеге neler yapılar şunda Rusya'da, biz yaşagan devlette. Birinciden biz buna karar aldık kemege camiye. Kurulgan camiye özünüz göresiz bu endüstriya развития degen teşkilat, kuruluş teşkilatı kısa vaktin oktyabr ayından ne kadar işler yapıldı. Ben bilesem şu teşkilatka bu büyük caminin kuruluşunu koluna verseler, onlar 2 yıl içinde o cami hazır bolar ben bilesem. Musafirlerini Endüstriya развития adlı kurucu şirketin vekili İsmet Veliulayev karşıladı. O alıp barılgan işler, onların hususiyetleri ve yakınlev müddetleri hakkında tafsilatlı tarif etti. O endi kuruculuk grafik boyunca alıp barılganını ve obyekt teslim etuf müddetleri evvelki gibi kalganını bildirdi. Bu 2019 sene. Musafirler kurucularga onların iyi işlerde muvaffakiyetler dilediler. Ve bizge de Kırım'ın en büyük Cuma camisinde namaz kılmağa Allah kısmet etsin dep umutlarını seslendirdiler. Kısmet etse inşallah bizler 2 ay içinde şu bütün işlerini yapabiliriz. 2 aydan son injiner kommunikasyon işleri yapılabilir. Son addelka işini başlayabiliriz. Büyük cami kompleksin başlanışı 1 aydan son közde tutula. Onu proyekti şimdi Moskva'da ekspertizadan geçiyor. Bundan son musafirler Burçokra kasabasında yerleşken Alime Abdınanova adına mektepni ziyaret ettiler. Mektep müdürü Eleonora Akimova mektep 825 talebini sığdıracağı hakkında tarif etti. Umumen 33 sınıf olacak. Aksakallarga tedbirler geçirilecek salonunu, sınıf odalarını, aşhaneni gösterdiler. Musafirler mektepnin zemanevi sport zalını ayrıca beğendiler. Allah nasip etsin ballarımızga bunda yaxşı okumak ve bundan terbiyeli, ilimli insanlar, geleceğimiz bundan çıksın, terbiyeli olup, ilimli olup. Onların geleceği açık olsun, aydın olsun ve bunda çalışkanlarga, okuganlarga Allah-u Teala sağlık versin, sabırlar versin, dünyamızga amanlık versin, halkımızga iyi yönetişler Allah nasip etsin. Amin ya Rabbi. Посмотрели школу. Это, наверное,
я могу сказать, не только в Крыму, но и, наверное, в России мы не найдем таких современных, качественно сделанных школ. Это тоже большой сдвиг в нашем просвещении наших детей. Телеканал Миллетті диққатсыз қалмады. Біздің бинамызда да бүгін мұсафирлер олды. Біздің ватандашларымызға ершей мерақлы олды. Олар студияларны ве бір муариретіні бақып шықтылар. Телеканалының қанасында, машалла, 3 ай ішінде шоқыран şeyler yapmak büyük şeydir. Onu herkes onu bile almaz. Lakin bilmek gerek. Çünkü yakın vakitlerde bizde burada mektepler kurulsa, camiler kurulsa, telekanallar açılsa, yani radyo kanalında açılayadır. Allah-u Teala şunu yardımcı болғанларға әрдайым сақ сәлеметліктер берсін. Экскурсия Қырым ханлығының Сабық пайтақтында, яғни Бахчысарайда девам етті. Сюрен станциясында бүгін бұйық құрыжылық кете. Тамамындан 1944 сенесі бұтын қалқымыз сұрғын етілген еді. Мемориал комплексте эссас бина ве музей олacak. Комплексінің бірінші невбетті енді кечкен сене açıldı. Баш бинаның оқ тарафы Қырым ярамадасы шекілінде olacak. Her vakit beraberlikte destek бересіңіз бізге, onun үшін çok sağ olыңыз, келгеніңіз үшін de sağ olыңыз. Енді çareniz var, konuşkanda bizim milletimizden dualarda başka bir resimlerge elbette aytacaksınız görgeninizi ve elbette Allah kısmet etse endi gelecek bu yılda ben bekleyeyim, siz geleceksiniz, biz gelerek beraber bu матем күнімізі мұнда кечережеміз. Сегодня мы видим, что реально комплекс строится, и он будет. Финансирование здесь проблем никаких не существует. И 18 мая мы откроем первую очередь. На строительство дано у нас 19 год, на 75-летие депортации крымско-татарского народа завершить. И хотелось бы всем обратиться жителям Крыма. Пожалуйста, кто хочет, кто сомневается, звоните. Мы проведем экскурсию, и вы все увидите, что комплекс строится. Sonra Orta Cami'de beraberlikte namaz kılındı ve Eyyet Han Saray'a yol aldı. Kırım hanlarının rezidensiyası evvelki gibi kocaman ve dülber. Sabri Halilayeva, Ruslan Xaxlov, Millet için. Бүгін милеттер ара мунасибетлері ве сүргін олған гражданлар ишлері бойынша Devlet комитетін адлиечілері Ислам терек қасақбасында адлие консультация кечірділер. Ватандашларымыз насыл суаллерінен мұражат әттілер деген суалге жауапны мұхбиріміз Султания Истакаева біле. Ислам терек қасабасының сакины Закир Ибраимов 1986 сене Чернобыльден 30 километрик ерде автокранче оларақ çalışқан. Шымды охаста. Диагнозы баш миының хроник ишемия хасталығы. Закир бейінің Чернобыль статусы yok. Onun için o imtiyazlarının kullanıp olamay. Adliyeciler bu meseleni çözmege yardım etерлер деп umut ете Закир аға. 30 километрлік зонасында Чернобыльский радиационный зонада çalıştım. 86 жылы май айында. Сонымен онда хасталандым. Маған направление бермеділер больницаға. Маған деділер қайт үйге деді, хасталанған олсаң. И 6 айда капельница түбінде ятаман мен больницаларда. Бір ярдым бұман кеші көрмедім. Қысмет олса ярдым етіңіз, ярабым Аллам бір Алла қайырлы тарафын берсін. Gülnara Хайреддинова endi 17 yıldan beri kvartira almak için növbette tura. Şimdiki vakitte o yatakhanede yaşay. Şarayetler pek meşgul. Bugün Gülnara Hanım Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi adına mektup yazdı. Mesken verilmesi aktar ricasını bildirdi. Biz yatakhanede şarayetsız yaşayımız. Gaz yok. Svet olmasa pek zorluk çekemiz. Tek bu sene yatakhanenin tavanlarını tamir ettiler. Çok kartlar ve çok balalı korandalar bu yatakhanede yaşaylar. Kırım Cumhuriyet Devlet Milletler Ara Komitetinin sürgün etilgen halklarının abananlaştırığı boyunca bölüknün yetekçi mütehassısı Şevket Hamzin bildirdi ki, Çernobil ile bağlı sualler boyunca soratma profil idarege yollanılacak. Mesken hakkında Şevket Hamzin kaydetti ki, bu meselenin çözülüğü bir yerde konkret hareketlerini, adımlarını talap etti. İslam Terek rayon memuriyeti kvartira alınıv növbeti boyunca semireli çalışmay. Некоторые сельские советы по Кировскому району. Koşralar mesken berilmesi boyunca kerekli vesiqalarını taqdim etmeyler. Şu sebepten çok insanlar yatakhanede yaşaylar ve onların meseleleri çözülmez. Bugünkü günde biz onlardan arizalar kabul ettik ve bu vaziyetni nezarette tutacağımız.
Адлиежелер консультациясы инсанларга якын вакытта пейда болгон маселелерде чөзүлүү жоллары тапылыр деп үмүт бере. Кайт этмели ки бу маселатлар бедава кечем. Невбеттеги чыгыш энди келечек аптанын жума күнү бекленили. Адлиежелер бу сефер кайсы бир районга жол алажаклары акында Миллет телеканалынын иланларында билерсиз. Султания Сидакаева, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. Январь 27 күні Дүния вахши одиссияны, яғни Холокостны хатырлай. Бұл күн оғын тарафындан тазлықланылып, хатыра күні оларақ илян етілді. Тамам бұл күні 1945 сенесі күтлеви суретте инсанлар вахши жолдырылды. Қырымда бұл одиссияге башланған бір sıra мерасимлер өткерілі. Ахмечит жыварында ерлешкен сарайлы қият көйінде Холокост yok етілу, азат етілу ве құрталу серлевалы серге açıldı. Тамам сарайлы қият көйінде Қырымларға фашистлер ишғалының құрбанларына бағышланған мемориал ерлеші. Сергеде овақшы вақияны таздықлаған весиқалар хусусан фотосуретлер тақдим етілді. День памяти жертв Холокоста – это в широком смысле слова память жертв всем узникам концентрационных лагерей. Безусловно, евреи понесли самую большую потерю, если разбивать или пытаться это делить на нации. Более 6 миллионов по данным Нюрнбергского процесса людей было уничтожено. Точных данных не знает никто, потому что списки не составляют. Фашисты уничтожали все свои преступления, уничтожали лагеря, уничтожали следы. Холокост вақтында 11 миллион ехудейлерден тахминен 6 миллион öldürüldü. Şu cümleden Kırım'da 40 bin insan elek oldu. Yanvarın 27 күні tesadüfen belgelenmedi. Tamam şu күні 1945 senesi Sovet arbiyleri Osvensim konslagerini azat ettiler. Bu lagerde milyondan ziyade insan vahşice atıp öldürülgen edi. Бұл ерде бұлына екенім әлбетте вахши одиссияны дуям. Мен бұл мемориал құрышынан ilk адымларыны хатырлайым. Тамам бұл ерде неже инсан öldürüldü. Менім жесіне бір инсан нетижелер шығарып, бөлеки бұл вақаларға yol бермемек керектір. Bundan gayrı bugün Kırım Cumhuriyet Milletler Ara Komitetinde tamam bu mevzuga başlangan to gerek masa ötkerildi. Bu merasimnin maksadı tarixqa dalgan adiselerini haqiqatda olgan gibi göstermek ve bu vaqtda tarif etmektir, deydi teşkilatçılar. Böyle gibi tedbirlerinin geçirilüvi ileride de planlaştırıla. 31 января 31 январь күні біз Холокост защитим будущее вместе Крымский выбор адлы мевзуда конференция кечиrecekmiz. Бұл конференцияда bizim балаларымыз olacak. Hepinizге eylік, amanlıq ve birlik tileyim. Nece insanlar bu dehşetli vakayanın kurbanları oldular. Böyle gibi cinayetçilik hiçbir vakit unutulmayacak. Bu da Yahudi halkının tarihi sayfası değil de bütün dünyanın tarihidir. Her bir insan bu vakayalarını bilmek ve unutmamak gerek. Mavile Eyüp, Enver Ablaziz, Hasan Zivadinov, Millet üçün. Butun Rusiya sakinleri bugün Leningrad Xamachava yani blokadası құрбанларын хатırasını analar. Xamachav 1941 sene yanvarın 27'sine yenilgen edi. Bu mevzu Kırım'da da көтерілді. Eski Kırım'ın 1. sanlı gimnaziya mektebinde bu күнге başlanған bir sıra tedbirler geçirildi. Улы ватан жынкы кет-кете узақлаша тарих олып қала, амақатарымызда олар дайымы яшачақыр. О девірінің фажаларындан бірі Ленинград блокадасы еді 1941 сененің сентябрь айындан 1944 сененің январь айына же девам етті. Eski Kırım'da Kistayановлар адына 1. санлы гимназия мектепте арби ватанперверлік тербесіне бұйық дихат айырыла. Тамаманда о вақияларға бағышланған реквием ақшам кечті. Мектеп талебелері үшін Сергей тешкелетілді. Бұл ерде фотосуретлер, весихалар, о деварның газетлерінден ве мejmuаларından кесіп алған ве Ленинград шәрінің архивлерінден еланылған мальземелер тақдым етілді. Сергі бір хач ай девамында Гайдеуджа Тимирова тарафından топланылды. Мы вот решили показать детям. 125 грамм Xamachав өтмеге насыл олғаныны балаларға көстермеге істедік. Бұл шәйір сәкінлерге 24 саат девамында берілген аш пайы еді. Esas мақсат есе gençlerге
ғурур ве урмет дuyğularını ашқамақ. Чүнки біз bu жеңкте ғалип олдық ве жеңкте илә кылганларны унутмамақ керекміз. Экспозицияда айны ярны фоторесімлер весихалар әмде храм татар инсанның медальлары иле толы баджағы алды. Бу баджақның сайыбы Суфьян Велишаев танк айдавчысы Улуу Ватан жеңкнің иштиракчысы олған 1941 сене о Қызыл Ордыға чағырылған. Бөлелекнен о Ленинград мудафасының азасы олған. Хараман шерінің азат етілуі үшін оны Қызыл Йылдыз ордені иле тағдырлегенлер. Сергі үшін бу малземелерні оның қызы храм татар тели ве эдебияты ожасы эмини юрдам тағдым етті. Суфьян Харбабаның торундан торунлары өз Харт Харбабасының жесареті ақында ғурур иле хатырлайлар. Мен Суфьян Харбабаны орден Красной Звезды сақлайым. Хартана ве бабам бізге Суфьян Харбабаны ичун чоқ женг ақында икәйлер айталыр. Суфьян Велишаев ватанға садық еді, ама жесаретлеріне бақмадан оны 1944 сене бүтін Қырым татар халқы кебі сатқын деп қабатладылар ве ана топрақтан сүргін өттілер. Нетижеде оның мүкафатларından кемерлері жойылды. Суфьян Велишаевның торундан торыны сүргінлекке бағышланған шиыр язған. Загадочный колодец, скажи мне, как тебе живется без крымских татар? А колодец мне в ответ: грустно мне, не слышу вашей речи, она, баба, Энины, молитвы предков. Колодец дорогой, расскажи мне, ведь ты один хранишь память и историю моего народа. А колодец мне в ответ: трудна судьба народа, оплакиваю и храню историю твою. Телебелер üçün әмді Холокост, яғни Улуу Ватан жеңкі деверінден Яхуди халқының атып өлдірілуі ақында малюмат ташыған стендлер азырланды. Хайдетмелеке мектеп Улуу Ватан жеңкі вақайлары ақында малземелер топлаған музей яратылған. Бұндан ғайры хатыра, яғни память әрлевалы арби ватан первер дернек чалыша. Султане Емеджик, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Туризм бойынша федераль агентлігінің ребері Олег Сафонов ажылық кечкен деверде Ахмеджеттен Сауди Арабистанға доғры рейслер тешкіл етмекіні тевсие етті. Бұл Қырым мұсылманларына Меккеге келішіклі тарзда ажылыққа бармақ үшін имканлар яратажақ деп хабар еті Русия туризмі идаресін матбуат қызметі. Олег Сафонов қасылық теміне төлевінің ве Русия ажыларына теслим етілген фиятлар көстерілген қызметлеріне уйғын олғанын мұйымлігіні қайдетті. Русия ажылары Джиддаға ве Мединеге насыл елнен барып, етмелері аққында суал февраль айында белгіленecek. 2017 сене ажылық сентябрның 1-ден 4-іне қадар башлана. Бұл нұқтада яйымыз сонына етті. Evlerіңізге әрдайым әйе хаберлер келсін. Эфирде көрішмек үзіре. Сауқын қалыңыз.